Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін 8 апрель. 8 апрель, Жаллабад. Жаңы машиналардан бір хабар алып кетелікші. Қандай болды аткен, қандай жоқ. Şu диқаншылыққа керекті ақша табар бірдекелер таши тұрған. Үйге кішіне кереш алып келе тұрған машиналарды көрелікші, қандай болды аткен. Анан арзанырақтарында қарылап көреріз. Тико, Пико, арзанырақ Жигули талаға мингенге. $2000 дейді. Veriyor. 12 abi. Жылы қанша басым мұның? 2014. 2014. Пробег қанша жүрдің өзің? Пробег 87 bin. 87 bin. $110.000 naq beriptir. 110.000. 87 bin emas ekan probeg, 8.700 ekan. Газель туғандар. Анда бачок тұрады, газ бар екен. Бияқты қарайды, 2003 бензин газ дейді. Но шептің телефон номері. Шеп, тиыны қанша алды тиыны? 300? 300 kemi var dedi. Жақынырақ айтпайсың, жақынырақ. Şu 300 kemi var dedi ama. Kemi var mı? Kemi жақшыле бар, а? Жақшыле, Allah nasip olsa Dagor kılavuz. Dagor kılavuz, а? Oşa telefondan koy, WhatsApp var oşanda? 300 kemi. 300 kemi var deydi. Qayerda o't aka maşına ketsa? Maşına ketsa qayerda o't? Үйіңіз қайерден көрөз машина? Барпыда болады. Хоп, тынч болың. Пробег қанша болып кетті? 35.800 ал айландырылған екен, а? 35. Шындай. Тақсырым алғанда шындай екен. 35.800. Дейді? Шындай қарай өрелішен. Арзанырақ, ақуалды орырақ портер қарайыз. Қап шықпауынан. Самосвал. Портер. 2. Самосвал. Цилиндр. Ошыланғасы келіп, шу коробка жақтан екен, да? Пробег қанша болып кетті сен ұжымда? Көрмейді бияқтана? 387 min ekan. 387 min. 600 kemi var deydi. 600 kemi var ekan. 2001 yıl. Şol esin telefon nomeri. Расход 10 litr deydi. Şunda olgan orta avalдағы Porter 2. Самосвал жасалған. Самодельный. Şu алдындағы арзанырақ болса керек деп ойлап отырмын, шынды көрелікші. Шуңа ұқсаған портерлер бұл өрет талаға айдағанға. Бұл арзанырағыдағы 450 min екен. Есін телефон номері 2002 жылы. Ояқта мен танығандар бар екен, алмас тартпағаны дейді. Ассаламу алейкумдар. Шу портердің осма қаш қойылбаған екен. Аяқты изаватан только осма қаш қойылған портерлер екен. 2002. Шептің телефон номері. Шептер, салам алейкум. Жақсы баба, сен соғықтар жақшы бу? Шу қарасам осма қаш қойылбаған үшілі бар екен. Барлы осма қаш қойылған. Қанша деп отауыз, ава бұны емі? 500 kemi vardı. 500 kemi vardı otağıza.
Басын сүйлөшөбүз эми. Үй каерде ше, бешик каерде? Каяктан көрөбүз? Кет кылсаң. Базар коргон каеринде? Карачада. Карачадан көрөбүз, а? Атыңыз ким эле ага? Марат. Şu Marat abama Karaçak'a varıp portların görüyorsun yeri. Hem aytılış bazar bağ verdi mi baba bir? Kançaga götürdü? 430'a çıktı. 430'a çıktı ha? 430'a çıkıp getirdim ben. Osman kaç koyul bakalım şu. Şeyiste dıykansı kim? Onu görelim desek. Kağızdağı yok, şeptağı yok, hiç kim yok. Birinci kanal değil mi de? Callabat. Öyle şepter. Keşke telefon çıkıp oturuyoruz diye maçtan satayım. Kanday boldu bu işler? Oldu. Kança da otağız aka? 250 bin otağız. Atiga. Atiga 250 bin. O aytılışı. Aytılışı baksa. Kança жүрүп чыгады bu hem? Kança menet kıldı bu sizge? Menetти biz 1 yıl mindeyim. 1 yıl mindiniz ha? Probek kança olup ketti ошондо? Probek көрчү. Açınsız zamoktu? Ha, açpasanız da görürdük hemen. O 72 bin deyip durat. 72 bin deydi. 250 de otağız. Telefon numara aytpaşaң hemen. 556 menen. 556 menen 64 11 95 ha? 91. Bu laboçak ketçe kayakka ketedi aka? Bazar korgonga. Kayerinde bazar korgon? Bazar korgon Seydoğun maylı hükümet. Seydoğun'a ketedi. Bazar korgon Kızılay'dan öte o paska çıkıp ketesiңер Seydoğun'a. Seydoğun'dan özünden emeskin, korgondan eкен. No, dagı bir portre turat komna. Dagı bir portre turat. Telefon nomer. Şu telefon nomer. Görünüp tabi 776 menen 30 19 20. 380 bin dep жазып koydur bası. Mına bar eken o, şu жазып koysa olur eken go. Bar жоғын жазып договорная деп koyup koyup, ha? Жазып koysa barına түшүнүктүү, ha, примерно ушунча экен. Досым кандайсың? Иштер жакшы болтабы? 268 bin биягы. 268 bin жүргөн. Машина кандай машина? Zor машина. İştеп жүргөн. Осмо кашты койбогонбуз, ошо бойдон келген, ha? Аха. Bu 380'den içine koyup berебиз да буну, чыкпы? Эми жа магазин эмес да ал. Магазин эмес. Машинаны каерден көрөбүз? Базар коргондун каерден? 510'dan görüyoruz. Ben bir sırayla görüyorum maşını. Şu ayda alıp жүрген рабочий машина. Раза korda olup ketken emес. Hiç iş kılbay uyda turgan деле эмес бирок. Мына алып айда бересиңер. Машинаны кымбаттан алсаңар, сылап сыйпалап отура бересиңер, заказ чыксам кылбай. Шундай машина алсаңар, талап алага кирип чыгып ака. Не жалко болот мына. Не жалко болуп, неме кылып чачабайсыңар кордоп. Краскасы кетет, ал болот, бул болот, мал жүктөп эми дебесиңер, чыккан заказ чыкканда ура бересиңер. Бул 380 bin кеми бар болду. Алдынан дагы бир көрсөтөйүн. Mo жаңы кирип келди, эмне болду? Хожака, ассаламу алейкум хожака. Кандай болду бул базар? Bozor bolуп атат. Неч пул дедик машинаны? 600 деп атабыз. 600 деп койдук, а? Деп койдук. 2003 жылы. Шеп хожакам телефон номери. Пробег канча жүрүп койдуңуз мында? Азыр көрөбүз эми азыр. Бул осмо каш коюлган эмес. Мен атайын ушуну баарын карап тартып, осмо каш коюлбаган. Анан бирок өзү жакшы экен да бул. Мына свети дагы ак эмес, бир баягындай белый жемчуг экен да. 260 bin болуп тур пробег. Таза экен бирок. 600 кеми бар деп атат экен. Ажака эмиле келдиңизби? 500 берип атат экен ошактагы шеби мына. 500 берип атабыз дейт, 500га туура келбей атат дейт. Артынан көрүнүшү мына. Осмо каш коюлбаган үчүн шебим да кызыгып калыптыр. Mal bazarda айланып жүрүп содан ушунан чыгып калдым аки. Mo Россиядан келген экен. Темир номерде. Транзит эмес. Мына нягы полировка болгон, чырайлуу көрүнүштөгү. Борт краска болгон мына. Бир скатный. Жылы канча эле шептер жылы? 2006 жылы.
300 qancha oldu bahası? Qanchaga ketdi? 380 ming. Nomer problemasi Hoca akam o'ziniki bo'lib turdi. Yo'q, rasmga men emas. Bu yerda chiqarib keladi. Ha. 380 ming bo'ldi, короче. 380 ming bir skatный. Bunda satılgan realный bu. Bunun için bir minusu şu российский номер olup kaldır. Anam bir skatный. Uşaklarda aylanaliçi. Sen onda razı iştey turgan başına turadi tuğanlar. İştey yöre turgan. Только российский номер кем бұл дағы? Бұл бичок. Kimler bilet, kimler bilbet, bilbegenlerge айтайын. Mono turbina turadi жанагы. Bu дизель турбина екен да бұл. Самосвал. Шептер, ассаламу алейкумдар. Bu kuzov 53 mi biyagı? Biyagı 53. Özü gruza pacamız kança bunda? 3,5-4 ton olsun. 53 menle teng ne karoç ha? Biyagı рабочий ahvalda çın bu? Ja osmo kaç koygan mes bize mi? Yok. Kança pulun жақынырақ айтпайлы? 280. 280 de otağız ha? Kamдар nesi var? Nesi kam? Ne kılış gerek? Şopur kam demenge mi? Tolka şopur kam de aytpam. Kami болады da. Kami var ha? Kami болады. Şunda adamda kemçiligi toltura özü. Telefonda aytın hem ölüvam kesin. 770 menen 26 00 09 ha. Bu biçokça ketip kazak ayaktan görüyoruz. Uyunuz qayerda? Şunu aytpaysiz beka? Minip ketesiz mi, kaldırıp ketesiz pazarda? Qayerga ketet? Кругойга кетет да, сузакта. Хоп, тынч болуң. Шундай болгон. Бичок. Дизель турбина биягы. Дизель турбина. Тугандар, мо машинаны көрдүм да мен келип атып ушундай. Өзү машина толтура биякчы. Тартканга машина толтура өзү. Ямалар баасы кымбат болот. Машинанын баасы түшүп калдыбы, жаз келип десем, жок түшпөптүр. Мына сапоктун баасын. Телефон номер 83 жыл 200 миң дейтін. Мен бұл сапоқты сіздерге айтайын, өзім көргенім. Фортер көртасыңар 500 миң 600 миң болдады. Айыл жерінде шүдері олар еді. Оны нерден кестіребіз туғандар. Нерден кесебіз дағы арқасын алып тастайбыз. Әлгі сварщик тешмет әкән шақырсаңар 5 минутта кесіп тастайды бұны. Анан үстіне кішіне материал расход қылсаңар борт жасалады арқасынач. Mal bazarga maldı taladan bedeni çöptü, saman, başka bala bəkətin bar joğun taşıyırız, otun, bodun. Buna get oğanar. Bir жақшы arzan variant. Akamin жүрөгүн жақырап, сығып сұрап көрсөңөр, түшүп берсе керек 200 миңден жақшы эле. Шундай арзаныраак вариант сунуштап атам. Например, шундай машина кыласыңар. Мына бортты көртасыңар жасаган. Bunun bağısını görülsün, bunun bağısını. Polar 500. Polar точкасы 500 be, şep sizden ha? No, şeptin telefon nomeri. Kança bunda kurza pacamız? 3 tonna, 4 tonna. Arkası lopatkası var. Ha, arkasına lopatkası var. Düşüp deme kılattın ha? Mal koy жүктөгөнгө birдеке taş çıkkanға ölöttün ha? Arkasına lopatkası var eken. Açılıp jabılат. Aha. Şey buxtalar bir yakta saması var. Uykusun buzbayım. Bundan okşagan maşinalardağı hazır. Жақшылап байқасаңар. Şunga okşagan arzanıрақ maşinаны alıp durup bir жолдун boyunda kommersiya kılgan ölөт şu maşina. Tiricilik 5-10 сом tapqanга 150 ming kemi var deydi. Şeptin telefon nomeri. Ақсақал, ассаламу алейкум. Тынчсыз бы, барсыз бы? Бала чака тынч бы? Bu 150'den içine koyup berебиз aka? Koyup berебиz. Bu qanday maşinalar bu? Ford Transit. Dizel de bular ha? Dizel. Kaçıncı yıl çıkarılgan bu? 87 yıl çıkarılgan. 88 çıktı ha? Jеңил машина var sırada mı? Жеңил машинада варианттар бар ha? Arkasında şu жеңем коммерсант болса, siz şoför bolsanız ölөт экен да баягы. Piyaz, kərçikə, bala bəqət, mal bazarдағы maşınlar, quduşlu maşınlarında.
Ол жаныбар машинам Алмазардан алып кетпей қалышы мүмкін, ошо жерде тұрып береді, наркы базарды күтеді. Жеңіл қандай машиналарға ава варианттар? Көрөбүз, а? Мала литрашка болса жакшы болот, а? Болот. Каяққа кетет ака? Порт транзит үйгө каяққа кетет? Нокиянын кайерине? Өзүнө, а? Мына Нокиядан көрөбүз, туугандар. Мына арзаныраак варианттары. Аз портерден жакшы-жакшыдан сурап коеюн да бир-эки оны азыр багаларын. Портер 2 берип сурап коеюнчу керек болсо. Мына Портер 2. Турушуна сөз жок бу. Турушуна сөз жок. Карака, ассаламу алейкум, Карака. İşleriniz жакшыбы, ден соолуктар жакшыбы? Канча пробег болуп кетти берди? Кана 357 миң болду, а? Канча деп атабыз эми муну? 600 deyapti. 600 sal kemi var, ha? İçine kemi var. Bazar kança baka verdi? 520 ming. 520 ming verdi. Vermediniz, ha? Dağı var mı? Var ekan. Dağı var onun üstüne. Aha. Hop, bazarınızı versin. Ne get tuğanlar? Porter'den zor da bu yani bu. Şefim, assalamu alaikum şefim. 730 mingken bu ne? Şefin telefon numarı 2004. Neç pul verdi bu pazar? 680 verdi. Bunga dağı söz yok ekan buna. Dokumentleri var bütün üstünde bagajniki, bortko barına var ha? Только şu ayda alış gerek, miniş gerek buna. Hem şunday porter alayım, mal yüklüğünde sarıp oyunu gerek olsa gerek yani. Hop, sodanızı versin. Şunday basayız. Şu şeplerin sodası oldu abi, niye soldu? Aka, kança verdi şun aka? Kançaga verdiler? Bir şu satılgandan bakar şey. Mına porter bir жақсы жасаған екен. Kanal bu. Жалабат, қазака жалабат bu. Ya kança verdіңер шептер, айтып қойбайсыңар, кім? 462 aldım. 462 aldınız mı? Қаяққа кетті ака bu porter ошондо? Сангетке кетті. Жақшы, жеңіл машиналардан болсын, астына шамалап жүре берсін. Тойларда қызматтысың, а? 400 қанша қалдыңыз? 62. 462. Жылы қанша екен? 2002. 2002 екен мына, алынғанды. Алынған, мынағы мына, 2002. Состояние дадыл екен бұраға? Жақсы. Осмақашты анша қойбап тұр. Жаңа оқиды. Порттың іші. Мына алынғанын. 462 миң дейді мына. Мына арқаңқы болары Портер 2002 мына. Шындай чырайлы көрінеді екен шулары.